Bạn chẳng dương vô biệt thằng sal mánh cả chỉ khli muối cứ cao bị dục mà sal mánh nơi pe lại chạy vừa cá ao sốt cá rấy lịch chặt táo tu ao sốt nơi khung phía sau ông lấy cứ dương vậy thà yesterday night pharmacist forgot to lock up the medicine cabinet when she left work khung phía sau chân cứ dương vậy thà 昨天晚上下班的时候，药剂师忘了把药柜锁起来。昨天ហ្នឹងគឺមានន័យថា yesterday ម្សិលមិញរីឯ 晚上ហ្នឹងគឺពេលយប់អញ្ចឹង昨天晚上យប់ម្សិលមិញសាក់បានហ្នឹងគឺចេញពីធ្វើការ的时候ហ្នឹង when នៅពេល昨天晚上下班的时候ម្សិលមិញពេលយប់នៅពេលដែលចេញពីធ្វើការយកជីឈឺយើងដឹងហើយគឺឱសថការីវងឡាផ្លិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបកបាសួរឈីឡាយចាក់សោមបន្ទាប់មកបាទយើងបកយ៉ាវគួយគឺតួឱសថ ចឹងសរុបចូលគ្នាមកគឺចាក់សោទូឱសថបាយ៉ាវគួយសួរឈីឡាយសរុបមក昨天晚上下班的时候药剂师忘了把药柜锁起来你学会了吗